Basabali Wiki Podcast. Om Swastiastu, Ratu Widadane Sinamian, Sematon Teknika, Miwah Sematon Basabali Wiki. Iriki ring jagat dan bukit, sapisanan sematon titiang ring YouTube Basabali Wiki, sematon lohayu manikmas, sane urati ring kelestarian Palemahan Bali. Demogi setata rahayu sareng sami. Ring galah sane becek puniki, titiang sareng anggap pangreme siaran podcast Basabali Wiki, malih nyarengin sematon sareng sami ring acara podcast Basabali Wiki. Kadi sane sampun memargi podcast rahinane mangkin malih nyeritayang indik Satwa Bali. Inggian Satwa Bali sane pacang munggah rahina mangkin inggih punika saneka pertama Satwa Naga Basuki, kalanturang antuk Satwa Semut Bara lan Semut Selem perang tanding, tur pacang kesinap antuk Satwa Sang Anoman dadi duta. Satwa puniki kaceritayang oleh Bli Madi Sugianto, silih tunggil sastrawan Bali miwah pegiat literasi Bali, sane aktif pisan nyatwa Bali ring kanal YouTube Danene. Sedurung Satwa ke pertama kekawitin, titiang jagi matur kide-kide indik program titiang ring Basabali Wiki. Iriki titiang maduwe program Wimbekara utawi lomba kreativitas sane mamurda Wikiton. Wikiton inggih punika pupulan kudang-kudang lomba indik Basabali tur kreativitas digital sane neren kemargiang selami 3 warsa oleh Basabali Wiki sane masawitra kriya sareng akudang-kudang NGO utawi non-government organization utawi yayasan ring dura negara. Soroh Wimbekara utawi lomba puniki wenten lomba foto plus caption mabasa Bali, lomba curhat nganggen basa Bali, lomba indik pikobet lu plastik ring Palemahan, miwah lomba-lomba utawi Wimbekara sanelianan. Siramanten dados nyarengin lomba puniki, ngiring sematon sareng sami sane pacang nyarengin Wimbekara puniki, durusang ngerarah informasi sane jangkep, durus ngeranjing ring hashtag Wikiton Basabali, utawi follow Instagram Basabali Wiki ring Wiki Basabali. Hingga sematon teknika miwah sematon Basabali Wiki sinamian, ngiring pirengang sareng-sareng Satwa ka pertama sane mamurda Katuturan Naga Basuki. Dugas pidan. Di Gumi Blambangan ada begawan Mapuspite Sidimantra. Ide begawan kasub ring jagate. Weruh ring aji sastra sugih harta brana tur mabudi luhur. Ide maduwe rabi listuayu tur kapice putra adiri mapesengan Manik Angkeran. Ring ajeng ide begawan Manik Angkeran wantah putra sane setinut. Nanging ring jabe, Manik Angkeran seneng matajen, seneng majudi. Santukan yayah renene sugih, nike mawinan nyabran dina Manik Angkeran, akeh makte jinah. Manik Angkeran setato momotoh. Kasuwen-suwen, kasugihan ide begawan Sidimantra telas. Nike mawinan rabin ide begawan kelintang sedih. Ya diastun arte brane yayah renene sampun telas, nanging Manik Angkeran nenten wusan memotoh. Ide nyelang jinah ring bebotoh sanetiosan. Ngancan maklu, ngancan ngakehang utang idene. Ike mawinan wenten bebotoh tangkil kepesraman. Bebotoh punike nunas ring ide begawan mangde naur utang iana. Mirengang pinunas bobotoh sekadi punike ide begawan kelintang elek. Bapa ngidih tempo tekening nanak ajak makejang. Buin mani bapa lakar mayahin utangne Manik Angkeran. Asa punike penyawis ide begawan. Begawan Sidimantra eling ring kantin ide sane jenek ring bongkol Gunung Agung. Kantin idene maduwe arte brana sane akeh. Begawan Sidimantra raris lunga ke Gunung Agung sinambi makte gente. Risampun tiba ring Gunung Agung,
Begawan Sidi Mantra nguncarang japo mantra tur nyuarayang gentan idene. Nago Basuki raris tedun ring ajeng ide begawan. Begawan Sidi Mantra ngudiang nada sare idewa ngelurin manira. Aduh apa? Ide begawan nguningayang buat idene ternunas tulung ring Nago Basuki mangdeledang mepice jinnah. Manira nyadia mapi tulung nanging idewa apang nuturin pianake suud memotoh. Sawireh memotoh entu parilaksana nista tusing anutin aja-aja agamu. Nago Basuki raris ngejerang anggan idene. Emas mirah metu saking sisik idene. Nago Basuki nitahang begawan Sidi Mantra ngambil emas mirahi punika anggen naur utang. Risampun ngambil emas mirahi, begawan Sidi Mantra raris matulak ke Jawi Dwipa. Maka sami utang mani angkeran sampun ketawur. Ide begawan taler nuturin okane mangde wusan majudi lan nyelang jinah ring bobotoh. Nanging pitekat ide begawan nenten kerunguan. Mani angkeran tetap memotoh semalehe utang idene ngancan ngebekang. Mani angkeran nenten bani budal kepesraman. Kesuwen-suwen malih wenten bobotoh tangkil turnunas ring ide begawan Sidi Mantra mangde naur utangne manik angkeran. Ide begawan kelintang bendu. Tur mesemaya naur utang yana rahina benjang. Ia diastun kelintang duke, ide begawan malih lunga ke Gunung Agung pacang nunas tulung ring Nago Basuki. Risampun rauh ring Gunung Agung, ide begawan nguncarang japo mantra tur nyuarayang gente. Nago Basuki raris medala. Mirengang pinunas ide begawan, Nago Basuki malih ngewetuang emas lan mirah saking sisik idene. Ide begawan raris mupulang emas lan mirah punika. Sedurung sang wiku matulak ke tanah Jawi, Nago Basuki mapinunas ring sang meraga putus mangde ngelemekin okane apang wusan memotoh. Risampun rawuh ring pesraman, begawan Sidi Mantra raris ngelunasang utang-utang okane. Manik angkeran eran, santukan aja nidene setate presiden naurin utangne ring para bebotohe. Nike mawinan manik angkeran nakenang ring biang dije ajene poleh jinah saneake. Ibiang nenten kayun nguningayang saking dije ide begawan ngemolehang emas lan mirah. Nanging manik angkeran setateng rayu nike mawinan ibiang raris nguningayang uwit kesugihan ide begawan. Diolas biang titiang mesemaya pacang suud majudi yening biang kayun nguningayang saking dijo yaji poleh harta brana. Risampun utang-utang tiange lunas, tiang jagi ngiring yaji ngelanturang sudarmo ring pesraman. Diolas tulungin je tiang biang. Gitu pinunas manik angkeran ring biang idene. Ibiang raris nguningayang ide begawan ngemolehang arte brana ring Gunung Agung mesrana wantu gente sakti. Rikalo ide begawan lunga miceyang dharma wacana, manik angkeran raris ngemaling gente saktine punika. Kecerita yang sane mangkin manik angkeran ke Gunung Agung. Risampun tiba ring Gunung Agung, gente punika kasuwaryang. Nago Basuki medala. Nanging
Nago Besuki kegiat santukan sane nyuareyang gente boye begawan Sidi Mantra. Oi, Nago Besuki. Icang main ide tulung tekening cai. Bang jo icang ide mirah lana mas anggon maya hutang. Asa punika baos Manik Angkeran. Hi, cai anak cerik tusing nawang tarte kramu ngawak caimu peto. Apa dasar kaine nulungin ibu? Sawire icang okan ide begawan Sidi Mantra yening cai tusing nulungin icang. Entu artinya cai tusing seken masuitra tekening ajen icange. Icang tusing nulungin cai sawire cai piwal tekening reramo. Ampurayang titiang tangkil jagi nunas tulung. Yening kayun mapi tulung. Titiang masa maya suwed memoto. Permangkin ban-ban Manik Angkeran matur ring Nago Besuki. Janji bebotoh tusing sandang gugu. Titiang masumpah jagi suwed memoto. Icang sangsi tegening sumpah cai ini. Yening sekadi punika nenten mebukti jerone Mas Witra sareng ajin titiange. Nyingakin Manik Angkeran sedih. Nago Besuki kapi olasan. Sedurung mepice emas mirah, Nago Besuki micayang piteket mangde Manik Angkeran subakti ring aji lan biang tur suwud memotoh. Usan mice yang piteket, Nago Besuki ngejerang angan idone kantos emas mirah akeh runtuh ke pertiwi. Manik Angkeran raris ngambil picene punika. Sesampune mapice, Nago Besuki jagi matula kepiyokan idene. Rikala nyingakin nikuh Nago Besuki mendaging emas tur inten sane ageng, Manik Angkeran ngunus keris tur mungel ikuh Nago Besuki. Nago Besuki berangti raris ngepung Manik Angkeran tur kasimuh antuk api. Manik Angkeran mati mageseng. Ring belambangan begawan Sidi Mantra mulisa santukan okanidene sampun suwe ten budal ke peseraman. Gento ide begawan taler ical. Rabinide raris nyeriteang Manik Angkeran lunge ke Gunung Agung. Ide begawan ngetut uri pemargin ianat. Ri sampun tiba ring Gunung Agung. Ide begawan nguncarang japo mantra ngelurin suitran idene. Nago Besuki medal. Besuki suitran gelahe. Ada ke pianak gelahe mai tangkil ringi dewa. Ada. Ia mai ngidih tulung. Nanging disubane tulungin ia nyepeg ikuh menirene. Ia subuh mati mageseng adi jani. Ngudiang matiang pianak gelahe Besuki. Mapan ia piwal tekening reramu. Tusing lelah tatuk ramu. Begawan Sidi Mantra mapinunas ring Nago Besuki apang waliang urip Manik Angkeran. Ide begawan taler masemaya ngwaliang ikuh Nago Besuki. Yen buko ketu pengidih idewene manire nyadia ngurip Manik Angkeran. Manik Angkeran mewali maurip. Ketu masih ikuh Nago Besuki mewali ke Jatimula. Begawan Sidi Mantra raris mice yang piteket ring Manik Angkeran turma pengidih ring okane mangdengaya ring Gunung Agung. De buin cening milu matula ke Belambangan.
Dini cening nuna saja haja lan ngayah di Gunung Agung. Inggih haji titiangnya dia ngayah dari kiring Gunung Agung, ngiring naga besuki taler susunan titiang ringgiri toh langkir durusa ngaji pacang matula kejawi tu iput. Begawan Sidi Mantra raris matula ke Blambangan. Ri sampun rauh ring tanah genting, ide begawan raris mekarya guet mesrane antuk tungked idene. Ringlat guet punike medal toyo sane ageng. Kenahe punike raris kewastanin Selat Bali. Asa punika sampun puput satwa indek naga basuki. Goa genah naga puniki mangkin kantun presida cingakin ring pura Goa Raja ring Besaki. Inggih satwa sane kaping kalih inggih punika satwa semut bara lan semut selem perang tanding. Kacerita semut bara tur semut selem puniki nongos jumah duaning wenten peraturan pemerintah kerajaan semut. Niki lockdown niki ring kerajaan semut nggih. Sapunapi selanturnyane ngiring pirengang sareng-sareng. I semut api luas marerot ngalih mamahan di tongwa sejoh. Mapan yo suboling makelo makento nginutin instruksi utawi pituduh pemerintah ngoyong jumah suai ngumah limo dadi umah kan limo sing adu ajang-ajangan sing adi gitu bokenya nganti yo ngaturang pejati sing masih ado mertau tuwon uling langit mapan jani subo keadaan new normal tuh mawinani yo jani luas ngalih mamahan ke duro deso marero adio menjalan aja liu pengabtine apang man mamahan di tengah jalan ipun macepuk tur mapapasan aja rombongan sidem tak tujuan sidem lan keluargane patuh pesuling desa pacang ngulati ngalih mamahan boling meklone i semut api aja isidem mekentau kewah ngalih mamahan liu kena PHK sing lah gae karena sing ngedang pesu mapan sing adonya ngalah rikalau i semut api lan isidem mepapasan pamuputne payung macadang di jalan makejang tuh sing adonya ngalah saling dengeng saling cenidro main buh saling walet makejang ngajak emosi kasih siang iban cai ini mentas waki aneng lah jalanan nih gitu menyinyoi semut api hai cai buat marukan jangan ngaku cai lah jalan masa leluhur cai lah jalanan nih nak jalan umum nih woi jalan umum cai ya nih pantas nih makisin waki malunan kedini cai ya nih durinan teko patut nih ngalah jangan urin makisin gitu saut yoi sidem ih wanen cai ngomong wak durinan teko ngaku malunan emosi basancang ya cai apaan cai pedas nawang lah kepengen kuping cai nih malahan nih ngah wake madan semut api wareh dewa Brahmo apang cai nawang dewa Brahmo Ido pinako utpeti utawi sang pengripta sang pencipta Ido sane ngardiang jagat lan sedagingnya nek Ido sane ngardi mata nai ngardi kumi ngardi entek-entekan Ido taler ngardi sarwo satu di jagat Yening Ido nenten makayunan cai tusing lekat ke gumi ne oh keto nyen betaran cange apang cai nawa
Cai lah betarau. Apa petang cai marau? Tusing lekat ke gumine gitu. Cangkah cumangkah sajan cai mah petau. Netoleh warnan kulit wakene ane selem. Nawang cai selem. Selem itu selem warih Dewa Wisnu. Sane ngupo piro jagat lan sedagingnya nih. Sing ada gunane Dewa Brahma ngeripto jagat, ngeripto sedagingnya nih. Untuk apa hanya bisa mencipta kalau tidak bisa memelihara? Apa yang nawang? Ide Betara Wisnu sane ngupo piro mata naine, ngupo piro bulan lan bintang apang setato mesunar. Ide taler sane nyediang tur ngerunguang entik-entikane apang ngidang hidup. Ide taler sane mapico merto tekene ngirago ane hidup di gumine. Yeni ide tenarso pasti cai subo bangke uling gumine. Itu nyan dani sing ardi kan sing piarau mereka cai sing ada betaran cang Betara Wisnu cai subo bangke di tebo bangke be isemut api lan isi tempat turu salah tampi paturu gedeng makejang saling cacaden makejang meraso paling melah paling benah tur paling unggul. Isemut api maka ngejit ne kebungut ne isidam. Isidam mana pedih ngalas tur nyegot ejit ne isemut api. Isemut api tu senyak kalah. Yo nyemprotang incah ne ke mata ne isidam. Isidam merasa mata ne ngah-ngah. Entu ngawinangipun ngawagin ngelawan isemut api. Isemut api masih tu senyak ngalah. Dojo kalah sapeh ya tusingnya ipun tusing jo nangkis dogen nanging milu nyagurin nenangin lan nyegutin sing maklune timpal-timpalne paturu mapitulung entu makado siate rame sajan tan bino perang di kuru setro saling pantegang saling ges-ges lan saling cegut aduh ane nyerit ulian baong lan batis nelung aduh masih mekrai ulian isin basang nih memberarakan ketih pacrecet turbangken semute pajlempang di tanah tusing joh huling tongo si semut api lan isi demasiat ngenah hiring-hiringan semut mewarna coklat semut itu tusing adolen tuah isemangah tak tujuannya patuh luas ngalih mamahal. Ngancan pak, isemangah ningahan suara wane ngeres-resin hati. Aduh apa tuh itu cek membiayuhan. Pekrai nanang sakit. Gitu isemangah matakon-takon. Isemangah tang kejut sawirah nepukin soroh semut masih atur saling matian. Woi, mareran. Do masyat aja nyamu pedidi. Gitu semangah mekrai ngererenang nyaman-nyamane apang suwun masyat. Ningehang munyi geding lur buko gitu. Isemut api lan isidem mareren saling jagurin. Makejang padoangob ningalin semut coklat ane maro tekentu. Pangadagnya tusing tegah saja. Tenasnya gede terbasang nenting. Nanging semitane mawi bawo besar. Isemut api lan isidam mane mareren masyat lantas makin isemanga. Dot nawang kasujatian semut ane maro tekonto. Semut itu gede kangas nanging paliatnya tusing jegala. Gitu isemut api lan isidam pakrimik dikenahne. Warnane bara tusing bara nanging pesawang kuning putih sing masa ada warna ada putih nih ada kuning nih gitu masih ada selem nih pih tinggal sajan warnane gitu semut-semut pada wangob ngudiang cai saling jagurin tur saling ngematiang paturu nyamuk gitu petakoni semangat
Semut api lantas nyamata unduk ke uling si Jumu ngawet uling saling cadeng di jalan kanti maksiat. Nanging Sidem nyantulin munyene semut api. Semut-semut ane mamusuh entu makejang kekah, makejang paturu ngaku benah. Nganis teh yang musuh lan ngagungang dewek padidi. Cai makejang beburon belog. Ulian cai tusing nawang tur ngeresepang kasujatian hidup. Entu ane ngenang cai saling jagorin. Wake nawang cai makejang paturung lah dewo paturung lah betaro ane nganutin sudarmane soang-soang. Nanging yen sing ado dewan wakine makejang dewan caine tu sing ado wartine. Semut api lan Sidem salah tampi ningang munyene semangat. Nanging ipun aja dadu nguanenan dewek nakone. Nyen dewan caine gitu patakoni semut api lan Sidem sebarengan. Dewani cange tu sing adolen tuah dewo siwo. Dewo pinako pemrelino. Itu sane merelino makejang sane maurip di jagat. Iya ning ido makayunan mata nai langit gumen tekan-tekan manusia beburan apa buin semut. Makejang sirno makejang sing ado. Semut api lan Sidem mangob saling toleh tur ngundulang sirahne cih nolak. Sujatine raga aja makejang paturu magune. Jalanan sudarmo suang-suang apang hidupe maguno. Tur kauripane ragone mejalan sagilik saguluk sebean tako. Apang cai nawang tetujuan hidupen tu santi damai. Yen subo damai bagio bo hidup caine aja makejang. Semut api lan Sidem mineh-mineh rawas nih semangat. Sajau ngudiangi rago marebat. Apa man marebat? Beneh sajan rawas nih semangat. Ulian belong tur tusing resepang tak tujuan hidup. Ngawenangi rago paturu nyamo maksiat. Tusing perlu ngagung-ngagungang dewek padidi. Paling malah ngalih merte paturu pakedek pakenyung apang hidupe lanuh santi. Dur langit masih nuado langit. Maka dulu semutin tu lantas mepalasan. Paturu ngalih jalan soang-soang. Paturu makenyem, paturu makenyir. Ngati apang boleh merte apang hidupe bagyo. Tu sing ado cureng ajak nyamo. Inggih sameton sami dumugi satwa iwau presida dadas sesuluh ring pasemotonan mangda setato adung tur santi. Sadurung puputang titiang acara basa Bali Wiki rahina mangkin, titiang jagi ngaturang malisiki, satwa cutet, memurda sang anuman, dados duta. Langsung manten ngiring pirengang. Raja Sugriwa nitahang panyak wenarane ngerereh Dewi Sita mider jagat. Panyak wenarane kamanggalain oleh Anoman, Anggada, Nila, lan Jembawan. Ipun makosami ngelelano lemah peteng kantos kebabas ring tengah gua Madurgamo. Di tengah gua kepuniko wenten puri sane dumilah. Manut pitutur Dewi Swayem Prabu, purine punika kawangun oleh undagi Mayasura. Nanging mangkin purine sampun sepi santukan Mayasura matula ke swarga loka. Sang Anoman raris nguningayang tetujuan idone ngelelano ring Dewi Swayem Prabu. Kagiat ide miragiang santukan Dewi Swayem Prabu wantah kantin ide sang Prabu Rahwana. Risampun uning tak tujuan wenarone bilih-bilih Dewi Swayem Prabu jatuh tresna ring sang Anoman.
Drike raris dane ngeko winayo. Pengabdine sang Anoman suwe meneng ring guwoke tur lali ring tatujone ngrereh Dewi Sita. Sedek dino anu rikalo matutur-tuturan Drike raris Dewi Swayam Prabu nguni ngayang manah hidene sane tresna ring sang Anoman. Nanging sang Maruti nenten nagingin kayun sang Dewi. Dewi Swayam Prabu sane nyakit hati maut saha nenten nyihne yang manah ne duka. Suwaliknya ne maut saha setato nyunyur manis ring sang Anoman. Niko mawinan sang Anoman, sang Anggado, sang Nilo, sang Jembawan lan panjak bojoge ngemasin budo santukan ke niwisio sane kadagingin ring ajeng-ajengane. Sang Anoman genten taler banyak wenarone menangis santukan tanyingakin punapu-punapi. Sumaliha pikayunan idone dahat bendu. Ngabag-ngabagin dari sang Anoman memargi kantos ide rauh ring penepi siring. Driko watek wenarone mata tangisan di sisin paseh. Tangisan para wenarone kapireng oleh Sempati. Kedis grudone punika raris nyagjagin sang Anoman lan watek wenaroe sami. Driko raris sang Sempati ngubadin para wenarone kantos segeroger kejati mula. Kalau punika sang Anggada muni ngayang ring Sempati inik tetujone ngruruh Dewi Sita. Sempati nguni ngayang ring para wenarone yening Dewi Sita kapleganang oleh Prabu Rahwana. Raksasa sakti punika ngewawo jagat ring puri alengkep. Genah purine Drike delon pasih. Semeton teknika miwas semeton basa Bali Wiki, puput sampun, pupulan satwa Bali, rahina mangkin. Dumugi satu-satu iwau presiden ngeliangin manah semeton sami sambil melajah basa Bali. Yening semeton sedang sareng acara titiang puniki, durus pirangang radio suara teknika nyabran rahina soma, ring minggu ka pertama, tur minggu kaping 3 nyabran asasih. Semeton taler dados lunga ring kanal YouTube titiang ring basa Bali Wiki. Yening wenten galah durusang lunga ring website titiang, wenten kamus virtual tur perpustakaan virtual ring basabaliwiki.org. Titiang sareng anggo pangrembe acara puniki ngulung surma pamit. Mugi acara titiang puniki wenten kawigunanyane majeng ring semeton sinamian. Indek angga hungguhing basa titiang nenten sampurna, nikamawinan titiang nunas pangaksama. Puputang titiang antuk para masanti, Om Santi 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 Om.